میوان هیجا و برومت چاو دما و خوشبه و بخیر هاتن برنامه پیکان تیوی کردن برومت کردن آنه چولی ناوین هیجا و گشت کاپ ناوی پیکان تیوی سلاف تکنی و جارا قدم بخیر هاتن برنامه پیکان تیوی ایرو پیکان تیوی برنامه که تایبت شد که برنامه که کلوسر دین دیانته و جبروه باب برنامه کروی هفتی و میوان ما دو میوان من هیجا هنه میوان یکم ملا احمد صادوغلو یک مره ببه سیدا بخیراتی برنامه پیکان تیوی گلک ساوی سپاس کم خدا جو راضی به کهونجی باشن برنامه واجی پیروز به سرکفتن بناوه سپاس کنی مالتا آوا میوان من دویمین پریز بیلال دلووانه بیلال دلووان یک جه رببر پیکان آوستوریاه خیلی جوه بیلال بخد رببریو جامعه گرز دایه مثلا دین و دیانت را مجله ام جارا گفتن بیشتر هرچی بخیراتن برنامه پیکان تیوی بیلال دنگه مته تو دنگه مته بیزی هم دنگه تنه از بین میکروفون بیلیل گرتیه پریز رجی بیلال تا میکروفون ته گرتیه چی زحمت خوبه که میکروفون بخیر گرتیه میکروفون بخیر گرتیه بیلال میکروفون وکه ها ببورین قصير نيرن دنگم لازم نواته نه دنگه ته تجار قدم بخیراتی برنامه پیکان تیوی مددای اجي ناس تماشاين دنگه مبیست نبیست زن نرم بیست نبیست سپاس کنی بری کم دست به برنامه بکنی از خازم چند مساجا بدم اگر اون مساعده بدن از بکاربن و مساجانا بدن وقت موجود زانن ویروس کرونا هنگ بردوام دکه و گرک ام تدبیر از دست برندن مقطع خبن مقطع دور عالی خبن که هون در وقتن مسافه نوبر دقت بکن جی کو مجبور ماسکه تخن در پوزخه و ماسکه تخن دستین خه دزنفکتفه بکن و دستین خه بشون و جبوی کو کرونا ویروس تدبیر هم بگیرن یا دیو وقت هنچه دزانن پیکانه سال چوین دا دو برهم وشاندن یعنی دو کتاب وشاندن کتاب ما یک جبوی زاروکا جبوی کرکایه کتاب حوالی من نابینه سر اکرانه وقت جو خویاد که جبوی زاروکایه ناوی کتاب رویه بوش بزنگل و تیروکا لآنا دول ناوی لکردستانه پر مشهوره بناودنگه از باور کم یه سال من دا پر کس و ام بین و تیروکا بیستیه تیروک جهلا ببورن تیروک جهلا بریز شورش رشیده هاتیه نویساندن به زمانه که پر سوک و حسان هاتیه نویساندن ام بانگ لبر هر کسی که دکن و کتابه زاروکی خرا جنوی خرا جکورکی خرا بیستنن دا کو اون پی کردی فکر کرن بدن اون تکارن با کتابا دیو رومانا که و کنج دزانن پیکانه سال درواز بویی شبر که جبوی چند هنر کردن آنها طول ناوین چکر بو توی شبر که دا و رومانا ایل داره هانا هات بو یکمین و خلطا یکمین گرد و پیکانه و کتابا وشاند کتاب جهلا مستوی حجو و هاتیه نویساندن لسر جیانا درونو یعنی پسیکولوژی انسان کو از بین پر کرجی و جیان کرمن جگندا جیواریخ وقتینا هاتنا باجر را و چپ سر وان ده هاتیه و پسیکولوژی وان دنفسینه هنک جی بحثا جیانا کردن خرشهره دکه اگر کس بخوازه با کتابانا پیدا بکه کارا لدانمارک مثلا رببری پیکانه مثلا از نجاتی و محمد آخبینا
او رهبر پکانه کارن جوان پیدا بکه ل اوستوریا برز بلال دلوان کارن پیدا بکه ل اسویچره به علی آتشچی شوکت باقان و ظافر küçük yıldız valla dedin hing kitap ne geçti eğer ku geçt hani anonsovej bikin eğer kesek bu xaze dikare pımarate gibi tekiliye em dikarın jera bu kitabına bişinin kuma va gopşun da em vegerin ser mivanê xe seyda carek adım xêratî ez bêm tu Bilal hûn hevdin nas dikin Evveli Xuda ji we razî be gelek sağ olun. Ez malbata Bilal jî babê wî jî birayê wî jî gelek baş nas dikim. Baş e baş vê çave xerib nav me de tune Na gerek sağ ol spas dikim. Em jî spas dikin. Ez dikarim deqekî derkevim. Ez bela bikim ji bo ku hevalê me jî kevne têda seyda hevalê me jî hinek guhdar kir. Tu nikarî him yani weşana berdewam bikî him jî belav bikî. Neyse ama em ê berdewam bikin. Erê. Ez dixwazim Bilal em dest pê bikin û bila Bilal işte pirsa bipirse ji ber ku ew jî him rêvebirekî me ye him ji aliyê dîn da zêde xwedî agahdariyê gor min ez bêjim. Kerem ke Bilal. سپاس دکم برای گیشکی از میوان پیکان تیوی و میوان ما حضر ملا احمد سیده ملا احمد سلاف دکم و تجی کی احمد تابی برای که دست پی بکن تگو بلال جی پرسا بکن درسته همه نابداره دا همه پرسا بکن جارنو لی ام دخوازم من اوه که ام ایرو وک صحبت به هفره درباس بکن ناف دا تابی که اتشتک و ام جی ملا احمد سیده ملا احمد بعلم نهایه ایک ام جی بیگ سنایه ایک بلکی اوی kulaklık hadi tersi çünkü ben gittim yaptı ki bebarine. تگو چکه؟ Kulaklık hadi tersi kulaklık da yapmış ki. اوی زوره ولی اما بلکی bilgisayar دسته که بچنه لپتوپ. Tabii işaret ediyor çünkü dengi yaptırır bulanık. چرا تو نه ولی نه کس موج تو نه کن. از دور پاس همه است که من یک دی از این دوام کن از این باشه و زمان تابع بیم. از حدی چرا که مثلا. سیدا مام از تو Bilal از بیجمیه درکم ولی نه مگو از من درک نیستم که از حدی چرا که مثلا. تو تکاری بخواد درکمی. تمام. سیدا مهیرک ندای ناس کردن جبر کو من اودارا درباس کرد از خازم هنکی تا بدن ناس کردن جدووا ام بردام بکن ملا احمد صادقلی اندام مشهور کنگره اسلام دموکراتیک سروک دیندار موشه بود ملا احمد صادقلی لمزگفتا شیخ سعید یا باجار ناتا بیرامش کرم اخواه باجار جبی Almanya. سپاس مالا تا آوا سیدا پرس آوایه تناو کردان دا و چند سالن پرسکریک هیا کو کرد بدین و دیانت خر گریداینه لی یه همبری ما یه کو امپیرا امتبین برا وک مسلمان امتبین برا قد تجارة ام قبول نکرنا و مثلا مجی نینان از زمان چیه و چما ام وک سیوی کی تناو مسلمان دانه مثلا چما بسایه گرد گور دین اسلام گرک بسا نبه بس ایرو ام وی معامله دیبینن چه لازمه کو ام بکن چه لازمه کو که ماسیج مدایه کو ما خبی ناسکرن ندایه ما مثلا پی فیرکرن ندایه چیه مثلا کار هنک جمره هم اوکا خدا جی گوتیه دین جی چافکانی راست راست هبکن کرم که چافکانی راست راست از بیجم تی کرم که میکروفون تایی برای دلال اونجی زانل Avrupa'da civaka İslami ya
کوملا ملای یا کردستان هیه افسرو که مجی برز حافظ تورهالیه اول Türkiye'de jî Demokratik İslam Kongresi hûn dizanin hate bi kar anîn ji bo ku dînekî rast û pak ji bona însanan em bêjin dînê bê siyaset, dînê bê koletiya desthilatdaran û mejûkî pak û paqij were bi kar anîn me gelekî hez kir ku milletê me şiyar be. Êdî bi van tiştê qirêj û gebar neyne xapandin. Eddînu nesîhatun. Dîn nesîhat e. Parêstina ji qirêjayî ye, parêstina ji gemariyê ye, parêstina ji bêahlaqiyê ye, parêstina ji zulmê ye, parêstina ji înkarê ye, parêstina ji xirabî ye. Dîn mena hezkirin e, rêzgirtin e, adalet e, hak e, hukuk e, jiyan e. Dêbelê dînê îno çawan te jî anî ziman ketiye binê destê desthilatdaran ev desthilatdarî ta ji Yezîdê kurê Muawiye heta îro dînê li gor bercewaniyê xwe bi kar tîne û simsara ji xwe ra çêkiriye. Simsar jî nexapim em gelek dilsoz jî dibin û em gelek xemgîn jî dibin. Ew melayê ku ji bona bercewaniyê xwe ji bona aboriyê xwe bîye kole ji bo sîsteman nika heqê û edaletê bi kar bîne ewana jî bûne simsar di nebera însan û Xwedê û devletan. Pê gelat xapînin. Oysa Xwedê Ala Azze ve Celle dibe însan Xwedê paqij çêkiriye, dibe însan pak e, lazim e ki însan ji hevdû hes ke. Ve tewasaw bis sabrî ve tewasaw bil merhametî men la yerhem la yurhem. Di Qur'anê da dibe tewsiya sabrê li hevdû bikin, tewsiya merhemetê li hevdû bikin û sîla rehmê li hevdû bikin. Ew kesê rehmê li însan neke û ji însan hes neke îmam Xwedê naniye. Dîsa Sûreyê Qesas ayeta heftê û hefta da dibe ve ehsin kema ehsenallahu ileyk bi hevdû ra qencî bikin, ji hevdû hes bikin, ça Xwedê qedir daye we, qîmet daye we û we kiriye xelîfê ser rûyê erdê ji bo jiyanekî bi rûmet. Wela tebğîl fesade fil erdî. Tuğyanî, fesadî û xıyanetiyê li ser rûkê erdê nekir. İnnallâhe la yuhibbul mufsidîn. Xuda ji kesê fesad, ji kesê gemar, ji kesê qirêj, ji kesê bêahlaq jî hes nakir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Xuda çawan nivîsandiye, çawan hukm kiriye di Zeburê da ji ayetê xwe gotiye warisê ser rûyê erdê ebdê Xwedê yê salih e. Ebdê Xwedê yê salih kî ye? Edîson îro ceyran çêkiriye ebdekî Xwedayê ji bo mirovahiyê, ji bo însanetiyê gelek qedirbiha bîye. Kesê uçak çêkiriye rêya Danimarka û rêya Konyayê kiriye saetê nêzik ew însanek salih e. Kesê ku gemî çêkiriye ji bo jiyana însanan ku însan wê gemiyê bê birêva bibe ji bona xizmeta mirovahiyê, ji bona ehlaq û jiyanê ew însanek pîroz e. Kesê ku kar û îş bi kar aniye ew kar û îşê ku bi kar tîne ji bona hezkirin û ji bo jiyana toplumekî azad ku bê koletî be, bê reyatî be. Kes hek hukukê kesî înkar neke, mak û destpêkê kesî înkar neke û ji hevdû hes bikin ew însanek warisê erdê ye. Gelo îro tu warisek erdê nava welatê Müslümanan dibînî, wallahi ez nabînim. Sebep çi? Di destê wan da şûr, di destê wan da Qur'an û di devê wan da Allahu Ekber qetelen nas, însanan dikujî. Xwedê dibe nekujî, em dikujin. Xuda dibe vel fitnetu eşhedû minel qetl. Fitne li ba Xwedê ji qetlê zortir e.
لبلي ام فتنتي دكن خدا دبي خيانتي نك ام خيانتي خدا دبي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ملا فندنا باوان كسكو ظلمي دك يعني امباتي نشانه وان نبن علي كاريه وان نبن جوان حسنكن جبونا برجواني ابوري خو ويجي بيرا كبنا اگر دبلي ايرو امباتي يدد نشان داين او ملاي مزگفتانن او مزگفت كوبيه سيستم دولتا جه حقي جه عدالتي جه راستيه او جه قرآن دور كتيه جه امر خدي دور كتيه جه جيانا انسانا دور كتيه بيا كولاج بوي سيستمان حق حقوق تدا ناي گوتن عدالت تدا ناي گوتن جبونا برجواني و ابوري خو فتوا ددن خونا انسانا درجينن وكي چوان جبونا افريني نهوت هزار مزگفت ترکیه دبن باندورا سلو کوماری ترکیه کو به اوکی کجر به اوکی ظلم به اوکی خیانت و قرآن جی کره حالت او دیانت و ملایتوان جی خورا کره به پار او کار آلی کار به کار آنی بمبکر ولات کردان ایرو اواد دین نینه اب دین کسا جی نابه به اخلاقی کی گلک مزن هن سر نابه قرآنی هن سر نابه خوده هن سر نابه پیغمبر دروج هلاتا نابیدا لإنسانتیه او لمروفاهیه او لجواکا باورمندا او لخوزائیه انسانیتی کرد براستی گلکی ام شرمزار جی دکن به اوکی به احلاقی و دینه جبونا برجوانی ابوریه خواجب کارتین سلاف دکم که احمد برک تو دست بکی دنگم ته دنگه تایته ام دنگه تا باش دویزن بریک از مافی آخفتنه بدم تا از خازم کسی که مگوهدار دکه کسی که متماشا دکه جوار رجا دکم حوال صلافا دشینن جبر که ام توشانه دنه ام لوه و نگارن صلافا نادن و ام جاره کدن و گشت که صلاف دکن و خیر و خوشی آتن ام گلک کیف خاشن که هم برنامه مت تماشا دکن و سیر دکن اجوار جات کم کو برنامه پار و بگی جبر کسا جبر کو مله هجا ایروپ مرا نیوانی مایه و آگاهی و معلومات انگلک هجا و گرانبها داده و بلا گوی خبردن گهدار بکن کو امجی سود و فیده بگرن امجار اگدن و سپاست کن حوالن هجا و برومت کرم که بلال میکروفون ته طبعا سيدا هناك تشت جوتن مربر سلافك يعني بشتروان بيكان تيبي و ونجيب خيراتن ام تخوازن لبي داري طبعا صحبتك كي كو خير جي دركه ان شاء الله بهبرا ام جي فيدا بقرن لسر صحبتك ببي رنگي بكن سيدات هناك تشت قوتن سيدة اگر مساعدة بكي ام هناك علمي تفايدة بقرن اجد غزم بالنافي تماشواني ما كرد اناتوليا جوا هناك تشت فير ببن بعلم من يعني بيبسن لسر قوتنين وايد داوي مثلا برتشتك نا از غزم برسبه كي دوي برنامج يدام بقرن او برسوا چما كرد دین اسلام وکی که د قرآن دا هاتی گوتن فهم نکن یا جی چاوا شاش باور دکن یعنی مرد کارا لسر ویجی هناك بسکنه یعنی دین انسان ما شاش فهم دکن یا جی جوان را شاش ده گوتن لسر ویج خوازم کن هناك آگاهی بدن ما برای دلال دجمنیت ما گلک غدار دو قرآن دا سه خال هنه خالکی دیروکیه بسا موسى بسا پیغمبر دی بسا ابراهیم بسا نوح اونا خالکی دیروکیه خال دویمین جی خالکی حق حقوقه او جی عرب و فارسان شفرا بکار آنینه هره شفرا دولتت خواه خورد کرنه عربان شفرا 26 دولت بکار آنیه فارسان devlet wek mecliye xwe mezhebîst ne hep pêkaniye Tirka jî devletekî binanê Osmanlı İmparatorluğu dînê ji xwe ra kire kole bi navê din xelq û mijara xapan bê ahlaqî bî gelek mezin hate kirin ser navê dîn lewra yek padşakî sultanê
عثمانيان نكاحي جنك ويتونه ناوي مسجد الحرام حرامه ناوي جي كيف الزوقة وان عثمانلي وان حرامي توانجي مسجد الحرام ناوي وانجي كرنا حرام يعني بأخلاقية وبناوي الدين دكن لخلقه وخلد خابين تشتكي جلك جرين وبالطيبته لبني خالك تاني دانا كردان او خالا تسليمي كردان كرنا ملايت ماجي شعبي وان قريدان جحقي وجرناس كرنا حق ومافاجي دور كرنا او خارجي نميجة روجية حاجة زكاة او دانا كردا ودانا بشتا كردا دبي ونكا ودانين عرضي وخنا واستينا اگر تو وکی تجدین دردی اگر تو داینی عرضی تو دبی کافر اگر چانگا تو وقتی ما فی خواه انسانی ما فی خواه کلتری ما فی خواه ولاتی ما فی خواه زمانی ما فی کو خدا خوزائیات دا دایه دوی تا اوی گله انکار بکی دما تا اوی بخوازی تو تروریستی ام تقبول ناکن او تدکشن و من آیات خلق السماوات والارض جی آیات خودیه شكرن يعني أفراندنا أرض أصيمانا واختلاف ألسنتكم وألوانكم شكرنا عزمان ورنقا جآيات خدية إن في ذلك لآية للعالمين أبا دليل على ما تجبونك عالم باشدي بفكري وتفكر بك وكس حقوق كسي إنكارنك كسي كو زمان تا إنكار بك خداي تا إنكار كسي خداي مرو إنكار بك نكا دين مروج مرو رابشي مرود خاپینه و خواجید خاپینه و به اوکی به اخلاقی دین جیش خورا کرنه اوی برجوانی اخواه خلق و ملت پید خاپینه اما نتشتکی اخلاقیه نتشتکی انسانیه نتشتکی وجدانیه نتشتکی جی اسلامیه دیسا خدای عالی عز و جل دسوره حجورات آیتا سیزده داده بی یا ایوها الناس ای انسان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى مخلقة وكريا جن ملكة كيكو آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو ملت قبيلة كريا جبوكو بوان ملت بوان قبيلان ونهفدو ناز بكر ما في هفدو إنكار نكن رنجي هفدو إنكار نكن زماني هفدو إنكار نكن ولاتي هفدو إشغال نكن باوريه هفدو دست ندم باوريه کی چه دبت برابر بد لا اکراه فی الدین الدینی دا تو یکی بزوری از تبخمه مسلمان یان از دین تا باوريه تا قبول ناکن اواجی به اخلاقی کی مزنه به ناو خوده لگلی روشلاتا ناوین تکرن به اوکی به اخلاقی اوات امر خوده داتنه اوات تشتکی پاشیزیه تشتکی اخچیتیه تشتکی وحشتک و بناو دین لخلقه تکرن وخلق خابين من غشنا فليس منا كسي كمرو بخابينه نابا ريهبالي مرو كسي مرو بخابينه نابا باورمن لورا لا يؤمن أحدكم حتى تحابوا أو پیغمبر گران بها دبي وإمام خدي نانية حتى ده قلب ودا حسكروغيا طبيعات تنبه حسكروغيا حيوان تنبه حسكروغيا مخلوق خدي تنبي وحسكروغي و پارستنا جیانه کی رومت قلبا و تنبه و امام خود نانیه Peki Seydan Kurde me prani ve persel medikin yani amji liverwek havala goti brevabri jomiye ketikin hem terin cem millet yanji inten cemme du tişt bala min dikşine dinava Kurdan'da yek prensibi şuara yani eko diçin camiye din dibijnem herkes ki tabi nabijin eko terin camiye din şuara dibin ev der camiye و مال خوده دویت فرق تو نه در بین جامعه و جامعه دین دا یعنی از لسر وید پرسم عجبا وان جی کو دبیجن او جامعه مال خوده و که او دبیجن یعنی چونکه دوی مال اوج مال خوده چه فرق که یعنی من های دلال ازواجی پیروز دکم حوالی احمد جی گلک سرکتن جرات خازم من قتل نفس بغیر النفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إنسانك كو إنسانك بكجي يعني فسادي بك سرية أرضي هر وكي تمام إنساناتي تكجي
ایرو مزگفتی کتبن باندورا سیستم آدانه emri kuştuna insan adıdır. Emri talankırın o verankırına velat-ı halkıdır. Fetvayı inkar edildin. Halk bikuşun. Binire ev zihniyeta Qureyş yeggemma. Dema koço Afrin'i işgal kır. Kobani'yi işgal kır. De gotna em Ceyşül Muhammed'un. Ceyşül Muhammed ve her Ceyşül Mülhid بکوچه جایه الملحد کیه جو کردار آدگو یعنی دگو کرد کافره امی هرن کردا بکوچن مالی وان جمرا حلاله ناموسا وان جمرا حلاله خونا وان جمرا حلاله ولات وان جمرا حلاله و وان تشتی تانه دگو جمرا حلاله ببی رنگی و ببی شکل قریجایی و ببی اخلاقی سزیا خواه به نهوت هزار جامی دا فتوا دا جبوی کشتنو İnkariya gelleki mazlum. Ha keza Kürt Müslüman nebe. Kes rojalata navinda veki Kurda Müslüman nine. Eğer bir rasti, eğer bir yanlışı. Kurdat be eveki be ahlaki hıyaneti be bir dini ra nekir. Diye ko hıyaneti be bir dini ra kiriye disa Arabın, Faris'in o Türk'ün. Çünkü be ahlakiya gelek mazındıkın bina ve din halket kuşu. Debe la hudude fil harb. ولا فيه الذنية حدود تبي تحربي ذاتنا يعني السنير ده حربي ذاتنا تكيب كوجي اشتراكات وحلالة ناموسا وحلالة جنكا وجارية قيزا وجارية ولا تيجي تبي غنيمته ومالي ويجي ولا حلالة دينك أو هالبا خديتنا أبا نديني خديه أبا ديني ده سلطارنا أو ديني كو مالبطة پیغمبر قتل أو ديني كو مالبطة پیغمبر سوخ ترمك او دینی کو به اخلاقی آنی مذهب و طریقات و جماعت و شیخا چکر بردانا و گلا کلا کولج بوی سیستم او نه دینی خودی از نابه خودی سوره انعام آیت 105 نهیدا آشکار دبی او بلکی ملاهب نام گردار جدکن بلا هرم باش دی بنیرن او ببینن بنیر حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی چه این الله لا يعفى بثلاث شيئا خدای اعلی تشتکی جسه توپلمی کو پیدا هبت جه تشتک افناک او کینه الخیانة الوطن او کسی خیانت بولات خرابک یا بولات ملتک دیرا یعنی تو خیانت بولات خراجب کی و خیانت ملتک دیرا جیب کی خدای اعلی عز و جل رحمه خلینا و خیانت نسبی او کسی خیانت بنسب خراب که یعنی بنسب خوی کو خودی نتف دایی او نتفک ملیه کو خودی ترک شکریه عرب شکریه فارس شکریه به این شکلی خلقیت خاپینن او دکوین خونا انسانا ولات خلقی اشغال دکن ما پو حقوق خلقی انکار دکن اوان به اخلاق تانه او کسی نسب خو انکار دکن خدای خو انکار دکن کفر الله من نبر من نسبه و این دوق او کسی انکاریا نسب خو بکه انکاریا خدای خود که تجمع پرسی بیجی ملا احمد تعول چی از دبیم از انسانم پشتوی از کردم مسلمانی مجدا و باب خواه پیر کریه که داو باب من خرسیان بیا از ایرو خرسیان بود داو باب من یهودی بیا از ایرو یهودی بود داو باب من ازدائی بیا ایرو از ازدائی بود داو باب من مجوسی بیا از ایرو مجوسی بود داو باب من چه بونا ایرو از او بود لیبری از کردم هیکو داو بابی من تو نبیا کالی که مکرد بیه هیک کالی که من تو نبیا کالی که مکرد بیه لورا اوا آیت خودیه خودی عالا دوی علم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه وقتی آدم خودی آفران دیه ابی نسبو نتبی تپیشیا هر تشتی خودی پیدا زانین و آیت خودیه یک جوان انکاریا خودیه و خیانت والد یکی خیانتا بابی که خواه بکه یعنی ایرو تدیه هنجی تزانن هر اشیره کی جرا بابی که جرا دبین اوا فلان بابی که فلان بابی که فلان بابی که کسی انکاریا وی بابی که خوشی بکه انکاریا خدای خود که فی کل زمان پیغمبر بیت هر زمانی دا و مکان هر جی دا من یرتدون لانفسهم الاقدام على الخيانة
او کسی پی خواه به دست خوش بو منفعت ببه آجان یا ببه خیانت جبونا ولات خواه خیانتون ایجاج به چه وطنهم خیانت ولات خراب که و امتهم بنسب خراب که و بیعت دمائرهم الى خدمت تعاونی مع اعداء الوطن مجی خواه و خدمت خواه جبونا آلیکاری و جبو خدمت دشمن گل خواه بکار بینه اوانا ایمان به خودی نانینه این الله لا يحب الخائنین خدا جی کسی خائن و جی کسی منافق و جی کسی ظالم جی حسنات ام سپاس کن سیدای هیجا بریکو از مافیا خفتنه بدم بیلیل از خازم هنک آگاهداری بدم و پرسی پویر برابر پرسکیج پریز بیلال بپرسیم و کند زانن بیلال برکیج پکانه لگرازه خیرش به پکان گرازه جامی که روابریه و ماویت از خازم پریز بیلال هنک جمعه کرتاستی بحثا وی جامی گرازه بکنیم تماتا و کیه و چه قصد کستین و چه دکن تلک تشتی بسا معلومات بدی خلقی مج بزانم بله بله حوالنو نا وکی که احمد جگوتی جامی که میل گرازه هیه تابی وک از بیلال جی یعنی و 23 ساله ایجی دناف جماعت اسلامی دا بوم و دوار اسلام دا متخواست که ایجی بزانم دین ما چیه دناف مسلمان دا مام یعنی راستی گوتنه که به ایجی دناف مسلمان دا بوم نهال گرازه جامی که مه هیه و فرصت کی دا کتی دست ما کو ام وی تشتی کو ام پیت زانن دخوازه کم بسالان ام دخوازن کل ور به کار بینم جی بینن لور جامی ما هی اشته وکریه ام تبلیغ آویجی دکن تچن جمع ملت خواهی دعوت دکن و اندامان چه دکن جبین خواهی برای و برون دکن و دخوازن جامی پیش خن و دور دا انک تابی پرسکره که من جواکی ای مزن هنه یعنی لسر واناجی ام نهات کارن هنک ترک تشتا بین اوجی چیه مثلا نا باجار کاملینی من ناوک لیکریه وقت جهان بیلیه جمرا چونکی نافچه من جهان بیلیه جبو من جهان بیلیه چونکی لور کرمانج پرن گیجی کرمانجی منه یعنی تو هر چارشی که درکه سمیناره که یا جی توپلانتیه که یا جی امبینی کرمس لورتانا جامی مامی گی کرمانجی منه گی کرکه خیب کرمانج دند کن یعنی بزراوی مج دند کن نه همجی خوازنی که تابی و جامی که لور و بویی سر سکتی وانا بابونه یعنی راستی جا به هزار کرمانجی میتفردانه چما جامی که من به ملتی خواه گردایی یعنی وای پر مهمه که ده جامی دن دا زمان مت این کار کرد یعنی تشتی من قدسال چیه مثلا ملیتو من و اوت این کار کرد لولات ما داگر دکن و دولات مثلا انسان ما شهید دکن دریا حق خدا شهید دکن بوان را دبیجن تروریست و حقارت علمت کن د خطبه خدا مثلا را دبن دور دا یعنی دعای عسکر خواه دکن و عسکر خواه کرم پرچه کی دین خواه یعنی از به کارم وکر بیجم ده هر جا میکده دینی وان دا اسکر و ولات وان یا جی ولات وانی که داگر کری کردستان دینی وان پارچه کش دینی وانه یعنی مرو ببینه و کرد مجی پر وان بی پرنسیب یعنی تو پرنسیبی وانتن دو یا هم مسلمانن الحمدلله اشته تمام جامعه خالج مره ریخستیم امام مره گرتنه هر چیز که وان تمامه ام وارن نمیجه خب بکن
والحمد لله ام مسلمان هلبوكي قبول كرنا في بخارا دينك نوتنا يعني دينك نو تشاوا دينك نو دينك كردتي تيدا تنايا دينك زمان كردي تيدا تنايا دينك عاداتو گلنگی کردا تیده تننه دینه که اوها بخابر دینه yani او جامی به شکلی پروان دولت فته فینانسه کرن و دولت تابیج ملت ما فینانسه که به شکلی سیستمی که دناب خواده ملت ما شاش بونه دوان جامیونا دا میجوی خراب بکن میجوی دا کردبونی راکن و گران اسیمیله بکنه از پر کرد و خورت ولایت پاریز ناستکم بر ولایت پاریز بونه من بیستی که ولایت پاریز بونه و ایرو چون وان جامیانا و دبیجن یا هم مسلمانم برگیش که هم مسلمانم کرد مرد فرق نکه یعنی ملت تا چیه نه چیه فرق نکه halbuki اینها وکی اونجی صحیفه ما جامعه دا جون تعقیب کنه هم دخوازن ببین نمونه کی جامعه کی براستی جی نمونه کی که سختکاری ها وان واره برچاوا مثلا هم چه دکن هم به زمان ترکی خطبه خود دادن وعظه خود دادن به کردی دادن گرانی دادن کردی جبر کو جامعه لپشتا کردایه حتی و داوین ام هناك استرالی جی مسلمان تن جامعه یکی عرب ته جامعه انسان مظلوم لکدره به ته جمع و ام جمع خبجیت کن ام نمنوانن یعنی ام خوازن کی تشتی کو او دکن قریجی کو او دکن کاری وانی پی سی تی کو تور جامعه داد کن زمان ما یک تور دا قدخه کری کو ام ببین نمونه کی دنا و جواکی دا کو ام ببینین کو بین کی فرقا ما و هیه فرقا ما چیه ام هر کس کی روا کرنه فرقا و چیه زمان کسی د جامعه ما دا نقد خکریه ام ترکچتی ناکن کرچتیج ناکن ام عدالت دخوازن و کوید خوازن ام دخوازن که انسانگی مینا هبه yani سر و ام خبات خوانا دکن تابی جبو کرونا اینها هینا که جماعت که ما لی گران از زانم که دناو گل دا دناو انسانی ما دا دنکرن سر و ته مجلدانه و انشالله جامعه مجی پیش بکوه تابی که پرسکره که من که امنا ملنا احمد و خبر دادن پرسکره که معرف وانا بگه و دین راست جوار را بیجه و چلشکی سر وان دا چی نه چی معرف وانا یعنی دناو هاو در نقاش بکه بجانی یعنی وها آپرندوه یعنی کم دنکن لی ام چکن ام خرانکن ام چکن یعنی اوجی پر میمه چونکه انسان ما پر قلب د سری واندا پر قلب چکرنه تو نه بیج دینی تا نه دینی راست ای بیج تو انکار حدیثات کی تو بیت نظام از طریقات قبول نکم ای بیج تو دشمن طریقات ای نظام چه تو نه مسلمانی یعنی شاش بونه به هر آوا کی تجدید درخینه تو بیجن تو نه مسلمانی چونکه سیاست وان تو ناکی تو داگرکار پشت باز ناکی yani dve warida yani marifet kara wana beje و پرسکری که من ملت قبول کردن بدن جی marifet kara wana جی چارەسەر بکه بهورا و از باورم همه چارەسەر ام باوری ما پی هیه دعوام ام راستن و مسلمان هری راست امن امه بویجی بسر کون انشالله بهورا امه بسر کون سپاس کنی برویز بیلال ده هنک بحثا جامعه وی گرازه کر هنک بحثا پرسکریگا انسان مکر نهاز تخازم هنک پرسکا وان ترکی دبین ترس یعنی چوت بپرسن از تخازم سیدا احمد بپرسن حواله که مجی نویسی بو نزانم تا تاخیر کر نکر یلماز دویجه باوری چیه از بکه باور بکر yani ser insanı me tevil hevviye. Tıvırda seyda em ve Kürt em hinek tivi ali da aşağı milek dereng neman em dereng man insanı me çuna cem işte Araba cem Türka cem Farsa
إذن باوري خا أنجي نخازن جمع جبركو جهلا كذا ترس هي جهلا كذا جي دين الإسلام دورتا نخازن فهم بكن نخازن بكار بينن يعني وك عالمان كرد ام هناك درنگ نمان ام هناك وصفات جيخا بيك نينا واجي وك رخنا هناك از وگر نمسر وك كرم كن سيدا راستي تشتكي مهم او جرين تاوان الزمان راستا ام geleki şondaman ام başlaman geleme gele hoşyar kirbiya geleme ملتکی آزاد نبه نکاره دین خوشی به اوکی آزاد پیک بینی باوری و چاند و کلتر و خوزایی گریدای آزادی انسان اگر انسان آزاد به و چاقید کاری باوری خوشی آزاد به کار بینی لیبنی او مزگفتی که ایرو تبن خدمتا سیستم دانن خلقی دو کشن وکی هنجی دزانن أنا مسجد الضرار يعني أو جامعة كوبية منفعت جبونا إنسانت سروية عرضي في فتوى كشتنو تندكرنا إنسان ده خلقي ده كوجي توان مزجبت ده نميج ناب شو مزجبت كردا به شو مزجبت عربا به شو مزجبت فارسا به مزجبت كي دبه بلا به وفتوى كشتن وإنكاري وطالانكرنا خلقي بده او مزگب جی خودی نینه جی طاغوتو و نمروتو فرعونو و سیستم کوهاتنا سر روی عرضی جبوی برجوانی آبوری خواب کارتینه جی وانه دورا خودی آلاد بی اینا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس ما اوی قرآنی برجیر کریه کت نبرا ودا حکم بکه بحقی اون گوتنا هفدو قبول بکن ما في هفدو قبول بكن لا اكره في الدين ديني داجي يكي بزوري الا تبي مسلمان تنبي مسلمان ازي تبكجم تشتك وساق وهبت او نابا ديني خدي خيانة الوطن آفة من آفات الكبير خيانة ولا تفكمرو بك آشيدك يعني آفاتك آفات مظنة لسري إنسانا إيرو ملايت مت مزگفت دا وتمدرسي كردستان دا به اوکی آسیمله مجیه وانا اول خراب دکن دکنه کوله براتی پیکتینه انما المؤمنون دبیم مسلمان برایک اجید بیم انسان برایک مسلمان کیه من سلیم الناس من یدی و لسان مسلمان اوه باورمند اوه راست اوه عادل اوه کو انسان جدستی وی جدبی وی امین به گلو ایروت ولات مسلمانان دا کسک به دست کسی کسک بدوی کسی امینه نه وقتی کسک به دست کسی و کسک بدوی کسی امین نبه demek ki orada kemasi heye دویدا شاشتی هیه دویدا بی حقوقی هیه دویدا ظلم هیه دویدا انکار هیه دویدا آسیمله هیه و دویدا سوی قرم هیه حب الوطن من الإيمان دبي حسكرنا ولات مروج إيمانه وقت مروج ولات خو حسنك نكاش باوريا خوش حسن از دبين بلا ولاتك آزاد هبت او ولاتك وابتدا آزاد بلا كليسة جي تدا هبت بلا سيناغوغ جي تدا هبت بلا جمع أبي جي تدا هبت بلا بيت العلي جي تدا هبت بلا باوري زرادشتيان جي تدا آزاد بت بلا باوري بوديزم جي تدا آزاد بت او كسي كو آتايسته بلا او جي تدا بجي چمكي امدين الحمد لله رب العالمين حمج خدا كو خدا رب العالمين اي وقت كو خدا رب العالمين قالوا ام چما خلقي بناوي خدي دكوشن قالوا ام چما ظلمي بناوي خدي دكو بلي ام كيماسي نمانه بلي ولا ام جلك شوندمانه ام جلك باشتمانه و جلك كيماسي مجهنه خائن الوطن ملعون في التوراة وفي الزبور والإنجيل والقرآن أو كسي خيانته ولا تفرابك هاتيا لعنة كرن التوراة زبور والإنجيل والقرآن يعني تب بيبيس كرن أو كسي كو إيرو بيا سيخور يعني جيبيا آليكاري وان دجمنت ظالم نسبخوا نتبخوا دكوجي
لبا ظالمان و لبا خائنان جي دگري اوانا امام خودي ناني اوانا رزيل امتي لا جمال دون الاخلاق رندائي باخلاقي يعني اگر اخلاقتا تنبت ترنين اگر تو انسان نبي حق حقوق وجيانا انسان البطة تنبي تو تشتكني عباد الله عبد خدي الوطن هو حبيب الانسان ولا تكتدا جدائك رابوي او حسكروغي انسانه وابنه كري انسانه وابوه باب انسانه وامه دايكا انسانه وموته مرنا انسانه وشرفه شرف انسانيه فمن خان الوطن يكو خيانتي بولات خرادك فقد خان كل هؤلاء خيانتي بالتمام وان تشتي خرا دك ايلو اي جليبرا قالوا بناوي مسلمانيه او خيانتك ومسلمان ايلو لرجلاتا نابين لقال كرد ولقال كرد رجلاتا نابين دا دجي بناوي الدين باخلاقيه دك قالوا تشوان وانا انسان ايلو ولاتي ما اشغال دك قيزو زاروكي ما لخو حلال دك لشنغالي ارنك لكوباني ارنك لافريني ارنك لسوري ارنك لهرجي كرداد كجن وناموس وقتل كردال خو حلال دكن وغازي ما دكن دبي اقيموا الصلاه ورن نمشك كان او انسانت ما بقيامات او ملائكه وسوسيولوج وكي علي شريعتي دبي اگر لجيكي اگر بمالك بقري بشوطه يكجي غازي تابك بيجا ورا ام بچنا نميجي تباش بزامبي او دعوه خائنه اول اول و مالي بك اوي مالي بمرينه جي اگر خلاص بك باش نميج اينو مثلا ما كرداجي انا ولا تما اشغال كرنا ناموسا ما پایمال كرنا حق حقوقي جيهاني او جياني ندانما لبلي مزگفتان لهرجي چتكن قاضي بين ميجادكن او ملا فتوا ددن بقرآن قطع كردا حلال دكن ولات كردا اما ظلمه هل لهم بر خدا ظلمه بر انسانتي ظلمه هل لهم بر باخلاقيه ظلمه هل لهم بر مروفاهيه لو را خدا عز وجل ابيبي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وببي خبر ضمن جيل واحسنوا قنجيبكم بهبدورا ان الله لا يحب ان الله يحب المحسنين كنسي قد قلبي ودا قنجي هي فكري ودا ظانهي هي ده اخلاقي ودا جيانك برومات هي خدا دبي اجوي او انسان بقيمته او انسان رزدانه قالوا جبوي كما كردات كش سوره حجرات ايات نهادات بي ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاسلحوا بينهم اگر دو طائفه باورمند تناغاوان دا پپچون او شرچ بلزگینی ونه گله باورمند جهان المرا فرولن والصلح واشتي وعدالة النبرة وضبط فإن بغت احداهما على الاخرى اگر يكيغو از خورتم مال من هي توپا من هي شاغا من هي زنگینیا من هي و از قوتم از اويتي دكشن تپچقي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله جنابهن باورمند اتهان دارمالا فرولنم بوی ظالم کجر را بوی ظالم قاتل را بوی ظالم داگرکر را بوی ظالم مزگفت خدا فتوا کشتن و انسانیت دیده و امپیرا شر بکن حتی کود زبری با آشتی و این فعد اگر زبری با آشتی جی فعدیلو بینهم دیسا عدالت نبر وضب و اغسطو عدالت دیبن این الله يحب المقسطين قالش کسی عدالت کرو حسد لبالي فنات شدكن اي قريبنا دستي وان قرآن دبي وان دا الله اكبر درب الرقاب شورين كرداد ددن توپال ددن بكيمياسال قريش ددن او دبي ام مسلمانن اما مسلمانينينه مسلمانتي چيه مسلمانتي اشتي خواسيه فاجنح جناحك للسلم هر خوش بو اشتي جبو عدالتي بك يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة یا وان کسی گوه امام خود آنیه بیکوا بکفنه آشتیه بیکوا بکفنه سلامتیه جه هفدو حس بکن حق حقوقه هفدو رعایت بکن
مافی جیانه بدنه هفدو لورا خدا مافی جیانه دابه انسانا تو اوی قوت بکی تو خدای خود انکار دکی ایرو مسلمان مافی جیانه روجلاتا ناوین دا نجی ملتک یهودی را نجی ملتک خریستیان را نجی ملتک کردانی را نجی ملتک آسوری را نجی ملتک خریستیان را نجی مسلمانه که کرد چه علوی به و چه ازدایی به زمان وانا ما پیوان انکار کنش کردار آدمی جه 6 میلیون کردار آدمی توی کولتی قبول بکی و تو دوا حق حقوق ما پیخوانا کی و تو بیجی حق حقوق مهیه امی بوی قرآن کو میخواندی امی تا بکشه و اویسا دو قرآن دادی کسی نکشه سوره نیسا آیتا 9 دبی او کسی انسانه کی مخصوص بکشه ابدی جزای و جهنمه ایبالی وانا منا دکشن ملایتوان جبه و پیش دسته خواه دچن سنین دسته خواه لحب دادت به اسکر ما دبه حسکروغی و حیاتا ما بوان رایه ام جوان را دعا جینه کسی دعا بکش ظالمه را ظالمه دورا خودت به ولا ترکنو الى الذین ظلموا تتمسكم النار میلا خواه ندنا بوان کسی که ظلمه دکه وني بظلم وما وانا شوطان بني رأيت حديث هذا چه اذا مات الضمير الانسان اگر وجدان انسان مر وجدان خلاص بو وانكر الحق والله وچاغ حقه انكار دي وچاغ راستي انكار دي وچاغ لباوي تشتكتنه فلا ينفعه حفظ القرآن استر بلا قرآن خواند به استر بلا تورات خواند به استر بلا تمام کتاب جهان خواند به او انسان به اخلاق ایرو گلو دروجلاتا ناوین دا او مسلمان ایرو کو خلقه کشن ولات خلقه اشغال دکن زویت خلقه آگر برددنی ما في خلقه انکار دکن چه عرب چه فارس چه ترک فرقوان تیمساح هي والله تیمساح جوان چیتره سبب چه تیمساح وقت برسید ما بقاسي رزق خواد وقت کو ترخا دست خواه درجه تو تشتکیناکه اوانا به تربونیا خواه چپسور کدرم و برچگونیا خواهشی ام مسلمان ایرو دزد سپاس کنی سیدا هجا جبوی و آگاهداری و گرانبها کو مرا پاروا کرن تماشاوان هجا ام سپاس کن جبر کن برنامه ما گذار دکن و شکرم خواه پاروا کن جهیلا دن و از خازم اگر پرسی و هبن و بنفسینین امتکارن لبه داره هم ناوه و هم جی پرسا و سیدا را بخونین و سیدا جمرا شیروه بکه پریز بلال از خازم مافی اوی که بدم تا و کرم که تو اکرام یاته نه طبعا وکی پرسک تیجی مثلا مفهوم کرد که ملت دبی تمام يعني دینی ما وهابه دینی راست چیه دین چیه پکی يعني پرانی وانا من برجي من آياتك جي كده من حاضر كربو آيات روم و سي دور دا خوده تشتكي دو بيجي و پر بالكيش بمن پر بالكيش هات بمر جمرة خوده دوی وی چاقه دوی بری خواه بر و دینی راست بکن دوی دینی که خوده دزانه او انسان لسر فطرته که چه کریه او بری خواه بر و فطرته بکن دینی راست دوی اوه يعني دینی راست ايكو فطراتا ميروفان انسانان لوان بنره و دینی راست دور دا ببینه دبیجه پر انسانان دبی ویا نزانن يعني بريجوات دبي ویا نزانن يعني دبي فطراتا انسانا بنرن دبي دینی من لوره يعني دینی راست شي اوه يعني جبو ويجي يعني مرب فطراتك و خدي داي مرب باريزه جبو ويجي مهمه نا هناك كرد ما دبير دبن يا چه فرقه يعني كواز كرد بم ترك بم عرب بم ياجي زنجي بم ياجي سور بم چه فرق يعني كجان زمان به مرد کار باخ اگر که یکی قدخه کریه دنگ خمک و درباس به يعني جبو دینی راست demek جبو خوده او نه راست چونکی تو تشتکی صاف و پاکش تمیز تو تحرمنی
يعني اگر كنت فتراتك وخدي دايت مدحله بكي تو إسياني خدا جدكي يعني تجي شخصيات تجي دور دكابي تجي أخلاقك باشي دور دكابي جبوا يجي يعني مرد زمان خو بباريزه مرد كولتورا خو ملت خو ديو بابي خو ولات خو بباريزه وفتراتك وخدي كمانه هالبجارتيه سيدا إيرو مثلا بحثا مسلمان بونا دايك وباوي كير سرپیاتی که منه یعنی اگر که اونجا مصادره بکن از کرتی بحثاوی بکم جیرا کرم حوالی که الجمع دخبتی چو نمیش کرد جارا یکی هات بو من ناس کر چو نمیش کر هات مگو برا خود قبول بکه گوت سپاس کم مگو تج کینگ و مسلمانی گو او چه پرسه مگو تج کینگ و مسلمانی گو جقالو بلاده مش قوت روجك تي بيراتا قوة هات الدنيا تا قرار داكو او دينك راس از بوم مسلمان قلت نا او روجك وسا تنا قو از ديو بابي خا بوم مسلمان وی چاقه مگو خدا نميجه دا قبول بكه لي تو گره جاره كدن كلمة شهادت بيني چونكي تاب نحم ديخوا بوي مسلمان جدي وبابت مسلماني يعني تشتي واجه يعني مرد هناك تشت هنا مرد تقارب بجهرني يعني مثلا إيرو مسلماني تتقارب بي أثيست يا خريستيان يا يهودي كشان دين بيت تتقارب بجهرني أما أصلي خاطر نقارب بجهرني يعني كرد بنا تنقارب بجهرني زمان خاطر نقارب بجهرني رنگ خاطر نقارب بجهرني أو مداخله فترتا کو خودی آوا کریه یعنی بوه آیت پر بالکشه و پر انسان دبیجن یا فترات چی یعنی دین چیه دین اوه دین کو تو خودت چه دایی تو بپاریزی و به جویر سجده جی بکی یعنی مثلا اوه یعنی تو جی باور بکی و بیجی تو هی تو از افراندمه تا چوا از کرمه از ویوان قبول دکن ها ایرو دینکی دن به من نشان دادن دینکی دن به من نشان دادن ویجی سیدا باش آنی زمان مرد کارال سروان مثلا شیروه سیدا جی بگره یعنی سپاس بیلال سیدا هجا لسر اکران خویای روجدم روشان پرسه بزنم تا نویساوی دید تتکاری بخوین آنشتر بخوینم بله مخواندیه مدیه چه دبی کرم آخواه تتکاری پاویر گریدایی است خازم ویجی بپرسم نها بله اجازه با آیتا کو بیلال آنی زمان از جویدا دست بکم دوای داجی از جواباوی برای ما روجدم رفشانجی بدو کرم داوی داد بلا تبدیل لخلق الله خودی ملتك بچه رنگی بچه ازمانی آفرندی به او فطرتاویه تو اوی بگوهرینی تو اینکاریا خدا دکی و تو اینکاریا هبونا جیانا انسان دکی تو حیاتاوی دی قود کر تو بیجی از انسانم جی تو دراوا دکی و تو خلق خاپینی ای سلاوی خوش بوی بلند بین راستی راسته دین اول هلبجارتنا انسانه دينتك هلبجارتنا انسان نينه او فطرتك خودي بچه رنگي بچه ازماني افرانديه او يا خودي لا تبديل لخلق الله قال تو كسكي نكاري وانا بافريني و افراندنا انكاريا وان بك وحق حقوقي وان تندبك يكو بك او انا ظالم او انا حق حقوقي انسانتيجي فيرنا كنا قالوا هناك انسان ندبي دنبرا مزگفتن دا جدابونی تون تفجی مال خدای ام چن تیدا نمیش بین را پیغمبر چی گوت یوشیکو ان یاتی علی الناس و زمانک ولا سر امتن لا يبقى من الاسلام الى اسم اسلام تشتك نابي تنید ایرو اسلام هندری و بالا دگور جماعات و مذهبا اولگور دا خازی سیستما شخورا دینک جدا چه کرنه مالباتا پیغمبر تباهی شهید کرنه زهیر دانه پیغمبر جی کشتن سه روز جنازه پیغمبر لبر تاوی ما و داویدا مالبات داوید پیغمبر دفن کرد کسک سر دانه او دینی پشت پیغمبر
ديني انتحاري بيه ديني پیغمبر جي اورتي راكرن انتحار دينك آني ولا يبقى من القرآن إلى رسم جو قرآن جي تشتك نابيني قدرات متي قالوا أو آياتكو لقور خاء أوان قلم شورت عرب وفارس وتركا معنى كريا جبونا داخاضية سلامتية قال لي خاء قالوا علاقوان بحقيقته بمعرفته بإنسانيته وببوي جيانا إنساني فحقك هي تو آش إيشك هي وتو تشتكواني باش هي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى جامعه وان بتكنولوژی کی نو چکیه جامعه ما تبا چیه کردا چیه عربا چیه فارسا تمامی بتكنولوژی کی نو چکیه وصارنده تو چی تدا بینا مسکو انبرا جدی در منبر درینی منبر تو وصا خاش شکرنا منو فوترا بخواتي دا وهي خراب من الهدى والله ولا يجي حقيه ولا يجي عدالته ولا يجي راستيه ولا يجي كاري مروفاهيه ولا يجي حق حقوقه ولا يجي عدالته sadece dafazî sisteman torda tê bi karanîn bi ewekî fermî bi navê Xwedê tetbîq dikin milleta pê dixapînin ve ulemâuhum ملايت وان شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود ملايت وان لجيه بلندر قيرين دكا توكيلتيا پیغمبر دا تشتي جدا بيوان درتي نه پیغمبر بود تشتي جدا بيوان درتي نه خودي بود تشتي كجدا بيوان درتي نه قرآن شيء دا خازية سيستمان لأنقرة لتحراني لمكي لبغداد جوارا دشينن اوانا لگور داخازی سیستم اقوا دولت اقوا چوان پیشتابه به چوان خلقه بخاپین بناوه برجوانی اقوا دینی شخورا ملت بلنگاز یه وکی میها مجو ملف بمجو تک تیب با آفرینن و پیلی سیار ملای وانجی او منافقن و نمیجا پیوان ملا نمیجا وان درست دینه و او جامعه وراجی نمیجا وان تیدا او کسی دکه او انسان جليبرا نميجاوي قبولنا ديسا يا من تعتدي على جارك اياك الظلم كسكو ظلمي لجيران خبي دستريجيا مالي ويك دستريجيا ولاتي ويك خاكاوي ويك دستريجيا ارضا ويك شاندا ويك كولترا ويك اوا ظلم اوا انكار اوا خودتي انكار كردن چونكي خودي صفات خود انسان داديه انسان جي وكيل خودي يسري عرضه يا من تأكل أموال الناس بالباطل إياك الظلم أو كثير مال إنسانا بظلمي بأخلاقي بأواكي فتنائي غصب بك وبستيني وإنكار بك أبا الظلم يا من تحرم الناس من الميراث وتعطي الذكورة إياك الظلم أو كثير ميراث جنات استيني صادق جددا ميراث أبا أن ظلم مزنه إيرو دا حياة إسلام إيرو دا ما في جيان إجبو جنيت فنه شخورا جاريشن قبول شخورا كولا قبول أبا ظلم يا من تؤذي ناس لأجل نسبه ودينه إياك ظلم أو كسي أزيت إنسان لك جبونا نسبوي جبونا چاندوي أو جبوي باوريوي أبا ظلم تبي ظلمي دا مشركة يعني تبي إنكارية خودتك البته ديني كو إيرو وك مذهب شعاتي لسر ناوي خوش خورا بيا قلقان جبوي دولة أخوة بدا محافظة كرن تدا متنكاحي أما تشتكي نا أخلاقية نا إنسانية نا وجدانية البته ديني كو إيرو عرب وفارسان آنية تدا أمر كشتني هيا لورا كتاب إمام شافعي داد بي إنسان كي نميجا خوانك سي وقت نميجا جمعي لي درباز ما قطاوي حلال يانجي بي 5 وقت نميجا وقتي لي درباز ما قطاوي حلال اويسا خديت قرآن داد صانك بكي خديت بي عقيم الصلاة نميج بكن تنميجي نكي جزاي تلوي دنياي تنه اگر هبجي آخرت دهي لي بلي جبونا افتشتي خديت قلت جزاي هي
وتیا تو انکاریا ملتك بکی انکاریا خدای وید کی جزای وی هیه تو ولات خلقی اشغال بکی تو غاصب جی تو اشغال جی جزای وی هیه تو یکی بکشی تو قاتلی جزای وی هیه تو تجاوز حق ملوفاهی انسانیتی بکی جزای وی هیه تو دزی بکی جزای وی هیه او تو فتنتی بکی جزای وی هیه تو زنا بکی جزای وی هیه ده ایرو اف دولت داگر کرد یک قرش قریج و جمال فرق قلب در خستنه خلقی دکشن ناموسی والخوا حلال دکن فتنتی دکن خیانتی دکن ظلمی دکن به اخلاقی دکن خلقی دکشن ولاتی خلقی خراب دکن او مریان جی گورستانان در دخن ددزن اف به اخلاق تانه امام خودی نانینن اوانا چقالن اف گمارن دین جیجبونا منفعت خود کارتینن اویسا دین منا باقجائیه منا اخلاقه منا حسکروغیه تسلیمیت امر خودیه منا جیانکی برومته منا حسکرنه او منا ریزداریه او کسی ریزدار نبه جبونا حق حقوق انسانا ای جلیبره او ظالمه ولا تحسبن الله غافلا اما يعملون ظالمون بلا ظالم خورا نبیجه ولا مظلمه کرد یعنی من فتنتی کرد خدا خبر جمنینه والله خدا خبرداری جهر دشتی او کسی ظالم خدا علا وان ظلم وان دا هلاک کرد لبنی کنارا چه لازمه کماسیام کرداتونه بلی کماسیام جه تمام جهان مستر سبب ام هی خواناز ناکن ام بناوی دین تینا خاپاندن ام بنا نیاری برای ام بناوی خودی مدخافینن ام بنا نیاری حوالا خواه ام بنا کوله جبون اوان سیستمت قریش ام یکیتی و تفاقا خواه چیناکن ام ناینا با هفدو جه هفدو حسناکن حق حقوق خواه نپاریزن او بوان هاتن خاپاندن بانگ وازی کی من بواسطه هیه او مزگفت تیدا حق کشتنی بکه روا جبوی انسان دعا بکه جبوی لشکرکی و اشغالچی به توان مزگفت دا نمیج نابه بالدورکی به اخلاقیت به کار آنین لازمه که هر کس ترکوان مزگفت گمار یک کو مسجد و دراره بکه جبوی جیانکی برومت و جبونا آزادی کی کو امسر بکفن جیانا هر تبایی تمامی گلا و تمام ملتا امبکا پیک و بشی اوا سرپرازیا تمام مروف و انسانتیه ام سپاس کن سیدا جبوی و آگاهی و ام بین تشتی کو اجمرا شروع کری مالا و آبا از هنک چند پرسیدیش بکم لی از خازم بلال هنک بپرسی آنجتن تشتکی بیجی کرم که بلال ارزه تشکی بپرسم نا گرم و مسلمانی که دنا و ما کرده دا جداتیه چه دکن پرسید سریوان دا از خوازم هنک ام دعوا کی نرم سریوان هنک زلال بکن مثلا چی نه یا دبین مثلا یا ام مسلمانن حوالی هان سوسیالیستن نزانم حوالی هان ایدئولوژی وی ام بیجن قومینیستن ای هانا ام بیجن علوینه یا یزیدینه ام مسلمان ام چوا بکارم بوان را بخابتن یعنی ام چوا بوان را دعوا ما وان نیکه یعنی دبیجه دعوا وان آیری ایم آیری یعنی وان پرتین کرن و سر وان داجی وانا هاتنی قبول کرن پری وانا دا ام تخوازن وی وکری جوان را وکن یعنی کرد به چه شکل ای به را بخابتن اگر کرد مسلمان به یزدیش به سوسیالیستی به ای به چه رنگی به را ببین یک به چه رنگی به را بخابتن یعنی به را خابتن جوار دینی دا تشتک باشه خرابه تتکاری سروی هنه که وکی سیدا اولی احمد تشتک دوی نعم بلال پرسی تشتک از بپرسم تنه کرم که سیدا حالا هجایی شرط یکمین یه تمام باوریان خواندنه پروردیه ملتک به پروردی به وکی پزکی به شبان هر کس فراد دزی دبه باخواه
ملت کرد گله پروردی خو جه اراده خو بگیری وقتی ام پروردی خو جه عرب و فارس و ترکا بگیرن ام مال خو سریدا خراب دکن ام جبونا خیانت و جبونا سیخورتی اوانجی ام دری خیانت بد لازمه که ام ابی بتک الجماعة رحمة هي كيتي واتفاق دا رحمة والفرقة عذاب تجدابونية دا جي عذاب ازابيد بي آبي پیغمبر ابو طالب مشرك انكاريا پیغمبر دكر امام پیغمبر نان گلو پیغمبر نیارتی آبي خواكر نان وقتی پیغمبر آبي خواحز دكر والمالا ويجي نان دفار والرهوال پیغمبر قالوا سبب چکو خوناوی کو نسباوی کو نتباوی بو به دست کسی داجی برند اینو جه از گازی دکر تمام گلی کردم یعنی دینداری به اخلاقی نابه دینداری به جهالتی نابه دینداری به نزانی نابه دینداری به اوکی کمرو ببه کوله جبونا سیستمی جهانی اولداری اخلاق جبونا فضائیات جبونا مافی تباهی گلا و جبوی نسبات یکنگی نسب خواه کاری پاریس یکی اتفاق خواه خورد کرد و چاقی چاندو کلترا خواه تکاری آزاد باوریا کی چیه او باوری بلا جرا پیروز لا اکراه فی الدین دینه دا بزوری از یکی بکمه بسلمان یا یکی بکمه تشتک دیتونه لكم دينكم ولي دين خدا دبي ديني واجوارا يواجي جوارا يعني كسك قرشي ديني كسي وبوريا كسي نبا ولا تتا آزاد نبا ديني تتنى أبي كي دبي أبي حضرت علي دبي أبي كي دبي إمام حنيفي دبي أبي كي دبي علي قاري دبي يعني ملتك كوبيجي از اولدار از دكارم ديني خب كار بينم قلع أول ولا تتا آزاد شرفا إنساني چيه ولات انسانی انسانک ولات خو نکد پارزه شرفا وی تندد به گورستانی وی تندد به جن زاروکی وی تنه فروخت و تنه کوچبر به اوکی به اخلاقی تنه تندکرن جبونا بی قاسی لازمه که امد سریدا ولات خو پارز ولات پارستجی به چی چید به اوکی نتبی و به حسکروغی و به یکیتی چید به چوان سیدای رجدار جیگر خوند به اگر ام نبن یک ام هر یک بید یعنی لازمه که ام یکیتی آخوا چکر وقتی ام یکیتی آخوا چکر دینی که چید نجرا پیروز دین نینه کتب گری بالتر سرناو خوده هری خلقه بکشی دین باوری که نبرد تا خدای تا داره نمیش تناوه جیران دا تونه نمیش تناوه ایش هستاتیا فیلوزوفیا چکرنا kimya و بیولوژی داتن نمیش دنوا تندرستیا جبونا دکتوری تنه هر تشتکی واری و آی تو نمیش کی عرب که و اودا خو ارض الله واسعه ارض خود پریه جو خود را عبادت بکی باوریا کی چیه بلاش خود را لگوری باوری گادی بک خود بدعونی استجب لك کی کو گازی خود که خود جواب اوید لبلی ایرو وانا جبونا کو کردان خابینن دناوا کردان گلک حزب گلک جماعت گلک طریقات چکن بلا باش بزن مسلمانیا ایرو خیانته رهبر مسلمانیا ایرو شیطانه شما خودی نینه خودی دبی نکشه شیطان دبی بکشه مسلمان ایرو گوتنا خودی ناکه گوتنا شیطان دکه کشه ایرو ملای جامعیان ملای مزگفتی و ایرو تبین دستی سیستم آدایه تجمع پرسی پیغمبر گوتیه ابلیس امت آمن ملای امت آمن شما ای گلی برا ابلیس امت و ملای امتی نه جبونا برجواری و جبونا آبوری جبونا پره و منفعت آخوه حقی نابیش عدالتی نابیش راستی نابیش بونه کولش بو خلقی امر فتوا و پشتنا کردادت گلو صدام لعراق بسوره انفال کردان نکش گلو لشنگال داعش
بسوره اذا جاء الحق وزحق الباطل في آيتي كردت مي ازدائي او برايت مي وقيمت دار نبرم بحزاران جن زاروكي توان نبر تجاوز نكر او باحلاقه قالوا لافريني او لكوباني او لهر دولة كردستاني قالوا وانا كردان بناوي دين ناقش قالوا ايران ايرو دولتك شئستان شكل يجب پارستنا خواه اوشخورا فتوای کشتن و تندکنا انسان درتینی به کردان کل روژه ادام نکن کرد ایدی شرم نکن اگر امن به وان چقال هوانه بچن ام نکارم ببینه به اخلاق ام نکان ببینه انسان ام نکان خوناز بکن من عرف نفسه فقد عرف ربه یکو نفس خوناز بکه خدای خوناز یکو نفس خوناز نکه نکا خدای خوشی ناز بکن جبونا بقاسی انجلی برا بنرا اتقو دعوة المظلومی اتقو دعوة المظلومی خواب پارزه یعنی مظلوم خواهش محافظه بکش دعوه مظلومی بلا تکلیت خیانت نکوی نادا حق مظلومی و این کان کافرا چندان کافر بد و این کان فاسقا چندان فاسق بشی و این کان منافقا چندان منافق بشی فإنه ليست بينها وبين الله حجاب نبرا مظلوم خودی دا پرده تونه ایرو گلو سر روی عرضه مظلوم امت کرد نینن گلو ملایت ما چه بونه بلا مزگفتان دا عرضه مدا دا خاکا مدا چه دکن او ملایگو کوله سیستمان انتینن دا تینت دا نفرین و اوبدا آج کردا را دکن ازگازی کردا دکن نمیجا پیوان درست دینن نمیج دکن مالا خواهد گرن نمیج بکن مرحباتی ندنوان اوانا ترسی خورن کوله نجبوی سیستمان حقه و عدالت نکام بشه oysa da Kur'an'da gelemro rast دروكر نبه ولا عدوان إلا على الظالمين تك نيارك خدي هي أو نيارك خدي كيه يكو ظلمي دك أحسن كما أحسن الله إليك بهفدورا قنجي بكن شا خدا قنجي كريا بوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى خدي أمر تكريا بعدالته أمر تكريا بقنجي أمر تكريا بعدالتك كهف باربه جبوی تمام مروفاهی به جبوی تمام انسانان به جبوی حقوق انسانان تباهی به نه جبوی مسلمانان تنه به مسلمان تی منه آشتیه به کردی آشتیه اینو دینا مسلمانان دا آشتی هیه که حتی مسلمانی هیه اگر آشتی هیه مسلمانی هیه که آشتی تنه به مسلمانی تنه لناب الدین گله ایدی امنی نخافاندن و ام کسی جی نخافینن و بوان منافقاشی باور نکن ام حقوق انسانیتی و مروفاهیجی بپارز. سپاس کنی سیدای اینجا چند دقیقه ممان نگوت بو بس ام خازن و شانت نابرا 15 دقیقه بقدینن بلال اگر پرسی توان هبم بسا کرد سیدا برسه بده اگر تونه بجی ام وسا ایدن بینن بر هفته ام بر و داوی هاتن. بله والله پرسیمه tabii yani bana mesela tavanan mer dur dirij gerel ser denke ek baz am programın bir rengi am bikin tabii persperin yani mer persa geriyor persaten dar işqa seyda jivek derya yani her tişki yani başkot Malawi ava Malatava spastkim stara liver İnşallah ama faydayı بدن gele خو ملت خو و دوی رید امی بخابتن و کدن از خوازم tabii mesajı ki jehne kan rabişinim که به دپی پکانه دا مرم نکاره اک بک ددی قدیو بکن بیجن ترکی مروار ورا و پرسه خو بک برسوی خو بگره وقت نامردی نکن یعنی هر جی کی و وشانین زندی دا بیجه پیکان زندقه نزانم بیدینه نزانم پیکان
yani zaman دريجي رخصتنا ما بكن وانا نتشتين سميمينة ودروتية ومنافقتية يعني از في هنا كور ناجبر بيشنم از في روجي از چوم حتى نا تاني بيكان و همي كرد اناتولي ايك هم بيجن ولات باريس کووارا بیرنابونه و ریخستری مای بیرنابونه و پیکان بخواجی درخستنه و رسمی وان دبیجه او شارلاتان نزن چه تشتی و هاج مرد بیجن و از دبیم دپشتا مروا دا مرو گوتنی وها نکن و بناوی دین هلا و تشتی و هاجی قرنه کرن چونکه ریاد باش ریا اسلامی ریا دین خدایجی او ریه و لهنک جیاجی دبیجن مثلا به ناوی دین دبین سرک آپوش خارو گوتیه از پیغمبرم نزانم چه هنک تشتین فلسفی فهم نکن و دخوازن سرک آپو رش بکن و گوتنن وی ترس وگرینن وقت دشمن دین اسلام ایلان بکن اوجی به ناوی اسلام کرنجی نتشتی باشه از ویل ور بیجم سرک آپو تابی که ایش پیغمبران دکن امجی ایش پیغمبران دکن چیه ایش پیغمبران تشتی باش بیجی تشتی خراب جی نهی بکی امجی ویا دکن و جبو ویجی از دویم که هنک تشت طرف هنک دین شاش فهم کرنه دجی ریخسنن ما دجی خبات کو هم دکن خوازن انسان خو وگرنن و انسان خودی ولات خو درکون تشتن به ناوی دین جمره دبیجن حقارت دکن و دبین سرک آپو گوتی از پیغمبرم یانچه یعنی تشتی وا نگوتی گوتی ام ایشی پیغمبر دکن راسته یعنی تشتی هری باش که ام لایق پیغمبر بن چیه طرف مظلوم بن يعني ما في جناب باريزن كولاتي هول راكن وك هفي بينن وكار پیغمبرانه يعني امجي في د باريزن وبوي شكل جي كلمه فلسفي كريه او هوالجي لور د قضيه في مساله كن او جي اخلاقه كي مسلمان کو دین خراب کرنه از ویجی لور جوار بیجم وکی دیجی ام جارنا پروگرامین هین ارگانیزه کری ام وارن جم هف و جبو پرسکریکن هنا کانم پیش تا ارگانیزه کری ام وارن هین باشتر دبه انشالله اما از باورد کم پروگرام ما ای روز پر باشتر باس بو و سیداجی پر خوشک مثلا وانی زمان گوتنی من نانه و نا از وچه بیجم کلمه من داوی ابو سپاس کنی بیلال yani Bilal got pekan rexistinedin bir nebun jî ev jî kî jî em ji boî ku Kurdên Anatoliyê navîn berva asimilasyoneka sistematik û plansazî tune dibin dihelin ji ber wê em hatine ava kirin em dixwazin çend û hunera zimanê Kurdî nasnama Kurdî li Anadolê navîn biparêzin ji ber wê em hatinî demizrandin yani kurmanciyê me em hatinî çêkirin bê û em vê karî dikin ez dixwazim bi Bilal ra bi hevalê de re ji vê bêjim bila em karê xwe bikin ew dibin çi bila bêdin yani ew emelê te û karek tu dikî te nîşan dide ew tiştêk ew dibin ki çi bêjin bila ew ê gerek nîşanî bidin bên ka delîlê we çi ye yani delîl lazim e bê delîl bê suçdarkirin her kesek dikare bike lê gerek li paşî wê jî bisekinî em karê xwe dikin em karê ji bo miletê xwe ji bo însanê xwe dikin me ji baş xwe kiriye wazîfek em berpirsiyar dibînin hevalê ku di nav pêkanê de 25-27 kes û xêrî ji wê hevalê mê dinê ku bi me re dixebitin vî karî dikin tu bercewendiyê me tewka me tune tenê şik gumana me heye yani em dibêjin Kurdên Anatoliyê navîn 300 salin 400 salin hatine Anadoliyê zimanê xwe çenda xwe heta roja îro parastine
لی tehlikek cihaya berva helandine yani Türkiye'nin erime berva tünebune için em tazın ve biparezin mevaş xarikriye kar seyda henek pirşi hebun da pirsa Halil Toçucu gohdar kir bihis nizanım ta çend caraj nivîs û bivera giredaya ez dixwazim evek hevale Bilal jî gotî em bername bi vê avayî hîn berdewam bikin çekin yek cara va bername hinek taybet bû ji vir re da em ê Seydayê dima jî hevalê dima jî hinek sohbetê vê avayî bikin li dawiyê ez dixwazim vê bipirsim li Awropa ji nav Kurdên Anatolê navîn ji nav Kurdên li Kurdistanê hejmareka berbiçav çûn tevla Daişê bûn. Yani mirov ecayib dimine Kurd çûk Kurda bikuje. Em veye çawa şîrovekin ve çawa dibe ku li navenda Awropa dijîn û çûn Daîş em çûn tevlî Daişê bûn tabii rexistinekî bûn yani em dibin rexistin bes ne rexistine yani rexistin bêwîsana dibû mirov dikare vê çawa şîrove bike mesaja te ji bo kesên ku bi vê şeklê fikir ramanê xwe vê şeklê heyî tu çi mesaja pêdî û ez dixwazim gotinê tî dawî jî em bîstînin em êdin qapat kin bigirin Seydayê hêja. Hevalê hêjayê bi rastî te bersiva hevalê Bilal jî da Bilal got ji me re dibe şarlatan bi rastî şarlatan ew kesê ti mejiyê Daeş da ye ew kesê kevê xûna xelqê dikuje ewana şarlatanin ew şarlatan bê ehlaqin ewana dizin ewana rezîlin ewana bêdemîrin bê vicdanin û heq hiqûqê kesî jî naz nakin bi ewekî bê ehlaqî jî testrêjiya mefê mirovahiyê û insana dikin. Gel ve ciwan şarlatana dipirsin bila baş li kitêbe tebahî birin bi delîl tespît ez hez dikin bi milyonan bila mela û şêxê wana we yek ku pêxember kuşt kîja şarlatan Yahudiya kuşt Hristiyana kuşt ne Müslümanê hevalî kuşt belkî hê Müslümanek dizanê pêxember zehîrdanê kuşt yeka duyemîn li Kerbelayê malbata pêxember tebahî kuştin tu milletekî dî kuşt ne wan şarlatanan kuşt eyne zihniyeta Daiş'ta gelo yeka siyemîn li Harayê û 12,000 ordî bi kar anîn destê wan da Qur'an di devê wan da Allahu Ekber çûn Medînê îşgal kir heftê û sê heb rê hevalê pêxember kuştin Medînê îşgal kir 4,000 jinik tecawüz kir nehesid hebjê bi hemle yek ku evî karî bi kar anî ev şarlatanê ku îro Daeş ji xelqê re tiştê qirêj dibe destrêjaiya dev û hiqûqê insana dike an bê ehlaqê tanê nebû gelo ew şarlatanê ku tu bin komuta Huccacê zalim da çû Medînê şawitandin Keebê agir berdanî jinika tazî kirin dora beytê da ku lebeyke Allahümme lebeyk la şerîke lek innel hamde ve ni'mete ji xwendin û anîne hatin hevalê pêxember kuştin û 2,000 jinik bi ewekî bê ehlaqî anîne hatin wekî çawan îro Daeş jin û qîzê rojhelata navîn dibe cariye ji xwe re bi kar tîne anîne Medînê bi kar anîn evana şarlatanê tanê nebû evana şarlatanê ku îro jî dîn fêr nekir diçe medresa nizanê dîn çi ye bi erebî nimêj dike nimêja te gelet tu bi zimanê xwe nimêj rojiya xwe gelet tu bi zimanê xwe rojî eger tu bi zimanê yekî nimêj bikî nimêja te qebûl niye seber tu nozay tu çi dikî nimêj mena teleb e mena xwestin e ji Xwedê gelet tiştek hevalê Xalîd tiştek bû got kesî bi Xwedê re zagar daye lêbelê Xweda kî heye ew Xweda li ba hinekiyan enerjîk ye li ba hinekiya quwetek ye li ba min jî Xwedayê ku evî kaînatê afiran dîbe di vê kaînatê da tiştê nû û tiştê delal
بکارتینی او دخوازی انسان جه هفدو حسب که حق حقوق هفدو بزن اجی رزدارم جبوی تمام باوریا و جبوی تمام ریخستنا لبلی کو تدا تجاوز حق انسان تنبه بی حدی تنبه تکبری تنبه فتنتی تنبه خرابی تنبه بی اخلاقی تنبه اش تمام هر کسی را رزدارم از من قاصد تانه بکرتایی من آنی زمان اگر جارک دی دلفت هبه ام در کبن ایجا از ایوان گماریا قول سر ناوی دین کرنه چوان خلقی کشتنه چوان تجاوزی جنقی خلقی کرنه به اوکی به اخلاق به کارتینه به ناوی دین و به ناوی خوده گله انوان گمارانجی تف ده شکره بکن ای روژی اینه به کارتینن ایروان چقال خود توب کرنه روجلات نابین دا کرنه بلا جبونا گلی روجلات نابی و گلی کرد ادوین سرکفتن بونا و خدا دیگر و به سلامی خواهی گرن بوی بلال و جبوی برای خواهی بقیمت هکان روناهی گلی میه سرکفتش بوی خازم پیروز سپاس کنیم الله تابا پریز بلال تشتکی بیجی لسر داوی داوی والله از بشتروان رو سپاس کم که ام گودار کرین امیر انشالله پیش روز دوک مگوتی به هفرا انشالله نک پروگرام در حق دینی دا امیر بکن چونکه yani mesele ki kure birine ki me kurdaya ku me jav dikkatine cuda dike inşallah ame be riya Kur'an'e wan insani me li ser riya Kur'an'e unin cem haf u çiqas ku nerini wan u em bêjin fiqha ku ew pê bawer dikin cuda be jî mere kurditiya xwe bîr neke yani bi hevra bibin yek em bibin milletekî ji bo wê jî yani insanê ku cuda cuda baweriyê wan hene mer bi hevra bixebite yani bi vê şeklê jî Kurdê me di rojhilata navîn da ez bawer dikim di rojhilata navîn da herî serkeftiye û xwedî projeyekî taybet e û xwedî projeyekî ye ku gelê din kesî ti projeyê wiha nedane ber mislimana îro ew proje di destê me de ye em li xwe xwedî derkevin û li xwedî vê dawayê jî derkevin çünkü ew dawa bi rastî jî îslama ku Xwedê dixwaze ew e ez vê bi vê kelimê xwe jî bi dawî bînim spas dikim û mala wava berêk ez bername bigirim ez dixwazim mesajeka din jî bidim pêkan dest bi projeka din kiriye û proje em berhemekî me heye proje kilamên Kurdên Anatolê navîn kevnar ku salana û veşartîne dera em bêrin dûna rûnkî neketine me ewna berhev kirine em dixwazin wana bikin arşîv bikin CD an jî tiştekî dînin nû ku bila venda nebin va ji nifşê pêşerojê ra bibe em bêjin mînak û çend û kultura me bi vê avayî bê parastin em vê mesajê me da bişinda ez careka din ji rêzdar û seyda Mela Ehmed Sadeoğlu ji birêz Bilal Dîlovan re spas kirin ji ber ku hûn beşdarî bername bûn û bername em bêjin bi zanîna xwe û bi nûmuneyê ku li ser Qur'anê û li ser kitaba wedayî hevîdarim xelkê me jê fêde girt jê sûd wergirt û wek hevalê Bilal jî gotiye em ê bername vê avayî car carna çekin em dibêjin vê gave biminin xêr xweşiyê da şeva we xweş be û biminin xweşiyê da